Evo smo na jednoj raskrsnici, pravo ide za Piljski, za Toplodolski, Čungulski, a desno prema vrhovima Stare planine. Možda zoomiraš gdje su. Sad sam približio, vidiš, evo tu gore. Sad sam malo zoomirao, ali to je još mali zoom. Jedna glava, posna stena. Fenomenalna stena. Moguće da tu negdje imaju nešto. Pa ima gnezdo to, ne, to je definitivno ima gnezdo to. Evo, približavamo se najvišoj tački Piljskog vodopada. Ispod, u kanjonu, se čuje reka koja formira ovaj vodopad. Njen žubor je sve jači kako se približavamo najvišoj tački. Jedan pogled na najvišu tačku, najviši vrh ovog kanjona. Pogled na zaista zanimljive stene. I ko da odoli ovom pogledu, ko da odoli ovim slikama koje se stalno pojavljuju kako se približavamo vrhu, odnosno najvišoj tački Piljskog vodopada. Još jedan pogled sa jednog drugog ugla na greben Stare planine. Ovo vrh teško je odavde odrediti i ustanoviti, ali delo je zanimljivo. I jedan panoramski pogled na ovaj deo Stare planine. Još jedan način gdje je priroda pokazala svoju moć, odvališi ovo stablo i napraviši pečurku i ogromno udubljenje iznad.
posle 3,5 sata nalazi se na skoro najviše tački reke na kojoj se nalazi Piljski vodopad. Ovdje je jedan plato odakle puca pogled na najveći deo Stare planine. Kao što se vidi, lep sunčan dan, sunce iza mene i obasjava vrhove Stare planine. Uočava se sneg i magla koja se polako diže na najvišim vrhovima Stare planine. Gore na grebenu jeste pešačka staza kojom se može za 2-3 dana obići najveći deo Stare planine koji se nalazi u Srbiji. Oblasi se spojili sa maglom koja se polako izdiže i stvaraju jednu impozantnu sliku koju ni najbolji slikar akademskog nivoa ne bi mogao da napravi. Iznad mene evo oblasi koji polako kao da nadleću ovaj greben. Znači 2 aviona koji su ušla u ove oblake. Čuje se zvuk njihovih motora, ali se oni ne vide. Nadam se da ću ubrzo da ih vidim iza ovih oblaka i snimim. Kakav događaj, kakav doživljaj. Evo, približavamo se reci na kojoj se nalazi Piljski vodopad. Na to nas podsjeća i zvuk koja ona proizvodi. Podsjeća nas njen žubor, možda i njena priča ili govor koji mi ne možemo da razumemo, dok voda prelazi preko kamena, preko stena, preko balona, preko svega onoga što se nalazi na njoj. Kao što se vidi, mi se nalazimo po izohipsi ovog kanjona, da je tako nazovem. Iznad nas su stene s jedne i sa druge strane, a mi u njihovom podnožju. Smo stigli na mesto odakle ćemo krenuti u najuzbudljiviji deo današnjeg planinarskog pohoda. Uz spuštanje niz reku, niz vodopad koji se nalazi sa moje leve strane. Ovi slapovi, a iznad njih
se nalazi stena i vodopad čije ime ovog trenutka ja ne znam. Ovog trenutka ne znam, ali zato ostavljam sebi vreme i prostor da razmišljam kada ću moći da jednog dana sa prijateljima krenemo u istraživanje ovog vodopada. Odakle potiče, gde stvara i kakvu priču priča. Stena ili kamen u obliku srca, ne znam. Kome je ovo posvećeno, ko je nju ovako napravio, ali mislim da je to delo prirode. Da je to delo vode, sunca, snega, leda i svega ostalog što se ovde nalazi tokom svih godišnjih